Efren, keluarga Efren kalau lu tahu kadang-kadang potong kemempatu lah ke bapak Angela, katong konon pagamarintinan ng keluarga Efren, keluarga pan Efren kalau lu tahu kadang-kadang lampio, potong kemempatu lah ke siapa Kenso, katong konon kamarintinan na siapong nining lempang lampio, potong kemempatu lah ke bapak Angela, katong si taruh na katong konon kamarintinan na siya Nekesia, keluarga bati siya Nekesia batu keluarga almarhum Nekesia pasang lampio. Rampotong kemempatu lang kasi bapak Angela na katungkuran pagkabarintinan ng keluarga almarhum sa Nekesia pasang lampio. Rampotong kemempatu lang ko siya bapak na Kenso. Si taruh na katungkuran pagkabarintinan ng keluarga almarhum siya Nekbulian Lempuyang Tonggo. Keluarga almarhum Nekbulian Lempuyang Tonggo rampo matangkiang suru. Katungkuran pagkabarintinan ng keluarga almarhum sa Neeti Tonggo. Keluarga almarhum sa Neeti Tonggo rampo matangkiang suru. Katungkuran kemarintinan ng keluarga Mama Nelly Batu Ne Indri Lempu yang rampo duga matangkian suru. Katungkuran kemarintinan ng keluarga Mama Nelly Batu Ne Indri Tongko Lempu yang rampo duga matangkian suru. Katungkuran kemarintinan na keluarga Mama Noel Tongko Lempu yang rampo tongko mempatu lagu Ne Eka. Katungkuran kemarintinan ng keluarga Pak Ronald Tongko Lempu yang membantu lagu Sane Eka. Katungkuran kemarintinan Mama Narobi Jakarta membantu lagu BS Salebu. Katungkuran kemarintinan Sane Arjun Lampio rapatongko membantu lagu Bapak Angela. Si Darul na katungkuran kemarintinan na Arjun Sola Adinna Lampio rapatongko membantu lagu Angela Sola Adinna. Katungkuran kemarintinan Sane Bella Lampio Rampo mempatu lago sia Mama Angela. Katungkuran kemarintinan ng keluarga almarhum na Sampiangin. Keluarga almarhum na Sampiangin Tonggo rampong pamatuin dugro na makamano babano karongan bukutang asipyaderan. Unta na tasakir na makamano toning bulan ni bukutang asipyaderan tutun matangkian suru belan na taro kuto siyoso mimi to si Durandadi. Si taruna katungkuran kamarintinan na Bukorora timba panangan ilion rampon tanda tasik kira makambang toning bulaan bukitang si peda dan tutong torobe tua rampo maaren din natin ang tutong makong bagala eke katungkuran kamarintinan na nene eka timba alamiran tepao rampo maaren din natin ang tutong makong bagala eke metanda mali lang kupapaan na eka katungkuran kamarintinan na papaalian tiumba panang limang kasa rampo metanda mali tutong kaporo lang kupapaan na eka katungkuran kamarintinan na keluarga papaalian tiumba jamin mangkasa rampo metanda mali lang kupapaan na yusak. Katungkuran kamarintinan na keluarga Nenek Devon Pasar Baru Lampio rampo metanda mali lang kupapaan na Angela. Katungkuran kamarintinan na keluarga Nenek Devon Pasar Baru Lampio rampo metanda mali lang ko Nenek Eka. Katungkuran kamarintinan na Papa Mika tiumba labo metanda mali lang ko Nenek Kenso. Katungkuran kamarintinan na Dr. Samuel Palalangan timba Palalion metanda mali lang kupapaan na Ivan batu Nenek Nagita. Katungkuran kamarintinan na Papa Jul Pala Leon metanda mali lang kupapaan na Ivan batu Nenek Nagita. Katungkuran kamarintinan na Led Dajul Jomay Sorong metanda mali lang kupapaan na Ivan batu Nenek Nagita. Katungkuran kamarintinan na keluarga almarhum Nepeda tiumba padang dilema dolok taaba tang manusa paung ngami tang lube palalundumi tomilangan kalandona sangka metanda mali lang kupapaan Ivan. Katungkuran kamarintinan na Papa Mixel tiumba tak bak limo metanda mali lang Nenek kita batu Papa Ivan. Katungkuran kamarintinan na keluarga Nenek Laga tumbang datu metanda mali lang Papa Ivan batu Nenek kita. Katungkuran kamarintinan na Papa Tasya bebo pasangan tua metanda mali lang Papa Nagita. Katungkuran kamarintinan na keluarga Nenek Payung Gantaran metanda mali lang keluarga Nenek Erni. Katungkuran kamarintinan na keluarga Nenek Adi Palipu metanda mali tutun kabor lako keluarga Nenek Erni. Katungkuran kamarintinan na keluarga Nenek Melsi Gantaran metanda mali lako keluarga Nenek Erni. Sang siturusan sartian karena keluarga Nenek Adel timba Gantaran rampo metanda mali tutun kabor lako keluarga Nenek Erni. Sang siturusan sartian karena keluarga bunga Jomi Nabiri Papua metanda mali lako keluarga Nenek Abi batu siapa Pak Naoni. Sang siturusan sangat yang karena keluarga Nenek Tipa Lamai Gantaran rampun tanda tasik kira rama kampan tuling bulan bukutang si pederan tuntun matang kian suruh.
sang siturusan sang tiang karan na keluarga Netipa lamay gantaran rampon tanda tasik kira lama kambat tutun matang ken suru katongkonan kamarintinan na selfie gantaran rampon metan lamali tutun kaporo lakon nene eka katongkonan kamarintinan na keluarga Pomosampe timba tongko barra rampon tanda tasik kira lama kambat tutun matang ken suru. Si taruna katangguran kamarintinan na Maarsa jami Makassar ang potong konempatu lago si Mama Angela. Katangguran pa kamarintinan na Mama na Arsa jami Makassar ang potong konempatu lago si Mama Naginso. Si taruna katangguran kamarintinan na si Papa Nadine Kostrat Makassar ang potong konempatu lago Mama Yeyen. Katangguran kamarintinan na si Mama na Ronald Rama Tamburan mempatu lago si Nenek Naika. Katongkonan kamarintinan na keluarga Nenek na Auren Sasa Bintuang mempatu lago Bapak na Auren. Si Darro na katongkonan kamarintinan na keluarga Dr. Insinyur Tenis Sampililing. Keluarga Dr. Insinyur Tenis Sampililing ng Jakarta Bogor mempatu lago Bapak Insinyur B. Sabi Salebu. Laung Badar di katongkonan talain lagi masalialang katongkonan kamarintinan na Ben Hal Popang Barana rapotong komempatu laku Bapak Naika katongkonan kamarintinan na Nenek Naika na may rantebao mempatu laku Opa Eka katongkonan pa kamarintinan na Nenek Eka rantebao rapotong komempatu laku Eka katongkonan kamarintinan na Bapak na Rio domay patutumonga mempatu lagu si Bapak Naika katongkonan kamarintinan na Bapak King si Buntu membatu lagu Nenek Naika Bapak Tuopang katongkonan kamarintinan na Bapak Doni Daud Tangketasi tongkonan Bambah Kadundung Nonongan membatu lagu Nenek na Ingri Batus membatu lagu Nenek na Ingri Batus Tandu katongkonan kamarintinan na Bapak Nawildan Jome Nabiri membatu lagu Bapak na Kenso katongkonan kamarintinan na Ongki Soladina Jome Makale Rampotongkon membatu lagu Bapak na Kenso katongkonan kamarintinan na Mama Ongki Makale Rampotongkon membatu lagu Serene Naik Kabatu Malutu ditambah Kaborong Opa. Si Taruna katongkonan kamarintinan na keluarga N1 di Bagantaran untuk data sekir Ramakambat tutun Batakian Suru sama siturusan sama tiang karan na Mama Arsa timba Mangkasa rampon ditandamani lak Mama Najilla sama siturusan sama tiang karan na Mama Arsa timba Mangkasa ditandamani lak Mama Kenso sama siturusan sama tiang karan na Epok Korora timba Alion rampon data sekir Ramakambat tutun Batakian Suru sama siturusan sama tiang karan na Papa Afani Rantepao rampon ditandamani lak Mama Iin sang siturusan sang tiang karena Papa Nairen jumiku pamendete rampon ditandamani tutun kaporo lako Mama Nayen lento puluk sarah lila usangan nato maraputan langung gente pak gantinan makarangin nato makapunan nao ida masenga kito meroro tikutang kinalang bantasi buwakaana memparompong tamal tasik mewaka atama milanga napolalan saya bating napolan badan Ratu Mario lagi ko tabi toronino siman toron nambek mandak sulit karana lante lantang taula bintin pak kambuno makaraina lante marong datu kay sungan tamataka koli sering ko bisambu ni kalilik ko tilangi mi bukay ulang ki sulit kararata kok karan kaludende ki kau koran makaraina tadi berususuk tadi lele katonan lakotinan napapatong ki keluarga belang na makamban salun na bating na ubangan na ranti kalua manimpa kalolaran na mario na upasiran na tanduk kalolaran lali dan rokote kalando na sangka latasi ke rokote layo lampa na penanda bisara totong di lapa-lapay rokote malisura na ranti kalua nda ada kiro dan tinting rokote bombong bulan na tanduk kalolaran kumatabi salurana salabuku rampun tanda tasik kira ramakamban toning bulan buku tangus si pediran tutun metua tutun matang kian suruh la sitiroki Bapak Nainjilla sola omanton utole pala tapasumpu tepitua setan kian suruh lago omanton sola Bapak Injilla iyan nama tunu tapa malongan batu bating ta tapa masindu karangan painan ta tamawi tamatangan sampani patondokan na pore tu maalalan ada si maalalan kabisan si turu ada alam padang lilion si panglola sangka alam di tondok giring na tarang talang sarongore na randuk bulala si nenek rere di pamatolangi di pamatotana di otema alo temo di otekula atau marasan kilangan pasang lahiran kiendek sang lente ke mata pelalan
Si turu te daw mga tanganal, si panglolaman te daw si saman na batong na kula. Tontong tama sore-sore buntun na mali gumiwa ka na rin, bang tutuan tamara ada tanya tiga buro tiyo nga pintuton na lipusan na kasalle. Tanda tasik naman na ada na lipungan bulan bintin sangka na pandan matarik kallo. Ombo pantarisan makarang na dolo kumiba turupan na. Turiyang na maadi ka mata sa kalolo sumali ng pulembang makarang. Tumpintungan ni papamaan na tumatampo. Tumpil lalundun isa ni Kandawin na karang kalambunan. Inapantara na kanaman na pangluluan na paisalingi pande na paliw. Tuno ni Susilondong bumarente tensangan. Napura pa ilipungan bulan sa ipapan pandan matarik kallo. Maras sa murunduran sa lubating diyo te kalando na sangka. Untete kalau lalan na Mario diyo te lay pelambaan na dandan parelian. Siya Bapak Wakil Bupati Kabupaten Tanah Toraja, Bapak Irianto Laso Paundanan Tungkasanganna. Tidawinan di pasenga-senga ada pandung di bana-bana VIP malu di sabu. Karampun na Bapak Wakil Bupati Kabupaten Tanah Toraja, katungkunan Kamendeberan na Siambe Irianto Laso Paundanan, napi palisun na pala siya Papa na Andri, napi bombong na taruno mintu tuna turiang na siya Nene Erni Sola Nene Yen, te daw rarasyoso. Tidak pun tolak mengkalatiku. Oke, baik ya. Yo tapi Sapiri Fortuner Putih nomor polisi 1537 RY 1537 RY Fortuner Putih tolong dipindah perkitkan belan naden tekelor gela Mbak Panggujomo lah sudah bangun banon lah. Oke, baik. Oke, baik. Mantap. Si taruna kloter berikut salurana salubuku daw babangan dalam tikalu alali dan rokote katongkonan tapatanan rampa talingadon tatapali dan maya-maya suing bulan takisa adoi yang rombongan na Nenek Pintia Balepe, rombongan na Martin Bobongolangi Ipali Bituang, rombongan na keluarga almarhumah Nenek Kaya Bau, rombongan na Nenek Bara Bau Sandana, rombongan na Toding Rambu Bau Bituang, rombongan na keluarga almarhum Nek Bulian Tongkolempuyang, katungkuran kamaritiran na keluarga almarhum Nek Evi Tongkolempuyang, katungkuran kamaritiran na keluarga Mama Nelly Batu Nene na Indri Lempuyang tongkorang pemaharan dan nanti nung tutun mga kabakalaike, katungkuran kamaritiran na keluarga Ya, oke, baik. Matahari sudah condong ke barat, pertanda bahwa hari sudah sore. Jadi sekarang kita bisa mengatakan selamat sore. Oke, baik. Bagaimana kru-kru fotografi? Yo, Om Anton may isita mo pa Papa Eka yo boko na alang haden pa paralo may pasyupo. Yo Om Anton sala Papa Eka yo boko alang letter habis sa karata. Tabi Papa Nagerma lamay lampio mempato na ko Papa Angela nung ko kilang pangina Papa na Angela susidu ka totoro di Pakalolo yamato keluarga Papa Ronald tongko lempuyang mempato lakona mempato lako Mama Naeka yamato to di Pakalolo si taruna den patu tangan di Cambio Santun yamato siya Mama na Robin dio may Jakarta mempato lako BS Salebu lulago kilang tang na BS Salebu. Kita lagi ruangan ini Mama na Robin Jakarta. Halo. Rampo kemarin yang nanti dong atau konan lagi mempato lako BS Salebu lulago lang tang na BS Salebu sekarang Mama na Robin Jakarta. Marupa bulan bayi mempato lako BS Salebu lulago kilang tang na BS Salebu. Iya, pada rombongan ni, yang rombongan lah parang erante, puang masuk parang erante
Kinso. Betul pa, may tanaman ang Bapak Angela sa Bapak Kinso. Khusus duka Pak Dewan to may to dia 6 waktu setengah tahun. Kena daftar itu. Buat apa yomi nanti mo nalan Desember. Iya. Jadi sola tek may susi tek may to contoh mo tek may. Makna tang mo tayo so makul kita jadi bisa kata ada Pak Dewan dan Pak Wakil negara di Pak Dewan. Halo. Nanti Halo. Mantap. Oke, baik. Selamat menikmati makanan dari OFC Catering Toraja. Mantap. Baik. Halo. Jadi, sekarang kita mau minum buah-buahan dulu. Buah apa yang ready? Nah, ini ada es buah. Dinginnya luar biasa ini. Menyegarkan. Ada acar, ada gunanya. Ikan mas berselimut terigu. Ada bakso. Oke, luar biasa sajian dari OFC Catering. Oke bang, makan bang. Bagaimana Om Fahri? Enak. Bagaimana rasanya makanannya OFC? Ada yang kurang banyak. Oh, kurang banyak. Kurang banyak. Ada yang banyak. Kurang banyak. Ini ujung. Rombongan nama Miranda Makassar, rombongan nama Matita Makassar, rombongan nama Alida Makassar, rombongan nama Akin Morwali, rombongan lain Makassar, rombongan nama Alia Makassar, katungkunan negara Bapak Spani, katungkunan negara Bapak Elarta Libani Papua Tengah, katungkunan Lapideta Hadasa Tuli Garantepau, katungkunan Lapideta Hadasa Tuli Garantepau, katungkunan na si Pasang Lampio, katungkunan na kikol ganiliki si Pasang Lampio, katungkunan na Papa Iwan Batu Nenek Alia Lampio Sangalla, rombongan na Papa Erlan Lampio Sangalla, rombongan na Papa Alia Henrekang, rombongan na Mama Agapril Morowali Utara, rombongan na Mama Gabriel Morowali Utara, rombongan na Atanasius Tandirirung Lampio Sangalla, rombongan na Nenek Jermes Lombin, rombongan na Mama Ajispati Sorong Papua, rombongan na Mama Jermes Lombin, rombongan na Papa Ajoy Sorong Papua, rombongan na Kondo Batu Mama Anggel Mandetek, rombongan na Pindan Malimbong, rombongan na keluarga almarhum Ambe Sampe Lempangan Mandetek, rombongan na keluarga Papa Obe Buang Tanah, rombongan na keluarga almarhum Neerora Alion, rombongan na keluarga Papa Eka Batu Nenek Dipa Sirope, rombongan na Bati almarhum Neeruru Aria Tondo Kiri, rombongan na Aira Almira Datu Bulan Ambon, rombongan na Siambe Pongsaka Allorerung Tongkonan Rantela Abi Sangalla, rombongan na Siamba na Lai Lombok Makale, Tongkonan kanan, rombongan na Papa Adit Pangadaran, rombongan na Papa Alaso Ubuntu Kalando, rombongan na Papa Aira Makassar, ina sama tentu rombongan lalu pasang gak kalian yang lagi dapat tiga rombongan. Dolok koi lai noi tiumba oi gaya labi anak pare nangka bila pasah sarang tuyo dolok koi balu sudi rapat teriong simbolong manik teriong lokon loe rara. Woi, bismillah.
beberapa Si turulah siarang may unni sumla si sulungan. Rampamisi tulang kasa tutun misi tonda para. Sola sarong natong konan layu kambulona esungan pakalan dua. Siya nene Ernie, siya nene Yeyene, matindomi lembang sura ade, daw pontolola di maya-maya, mama erong bulan na de, daw rarasyoso. Apa siapa midaka tungkalani peang-peang rampona sama-sama dalimi. Tutun koli rara sama baraan ni. Kamu tiro rika tahu kama ta apari kama tamu. Wei susi pasa amo de tondo kotamu amo de pangalion. Nah tien tanni rara makamban bak bana lembang. Nah tibantuki buku tang si piadiran ti umba pentudon na lipusan da kasalle. Inang senga ti daw rara siyoso de daw pontolola mengkala atiku. Mukala lento tanah ada na nenek dio batang di kalena meka iring lalo dang susu peuman sangka atau di puta bunga dio tondon to batangan nah pantan si korok londong anak nadalian si peting tiang kala mungsu na kondo tarapang lima gaya keteum bali. Na bumbun maarap talang na tulak maakaponan na bating tangan na po bating Mario na po Mario anan tarapang te kumpati ang ka minto pa inan na maarap talang langan kalando na sangkain ni kalayo lambang anadandan palelian. Inasing nga ato diyan nanulelean di paapalumpunan kada. Koy tanga mo tiro rikala ko tanga taapa rika matamu diyo mo sale ko na to ke eta abusura nangin. Nangin ni bu pare pulu na to ke bu pare kumbong. Na purung bendan bukun na padang tunan nang tarong kumalia simbuang abatu tung kasangan na. Koy bendan mi simbuang induk tunan nang simbuang ngambiri. Bendan simbuang kalau si tunan nang simbuang buangin. Bendan simbuang apatung. Bendan duka tebala kaya duka. Kada tongan dia tondo di saratang si polerika inde kandung tonganan di laut tadi di Maleso. Tabe saile sulemo kemen tiro tuaraki kita tiro ilako tungkata pata apai maka. Masih mata kita tingkap dua Arab kasaile paru minta tiro pun kini. Benda motor di saratu tedes motak ngaran 2000 bandera sang kamu. Iya tondi gumbo bandera to maapu ayo. Benda motelakian rara tedes mote gorang di mani. Nanai siap bara lambak nanai si baru barana rara si wasok inde lola di maya. Mano kamel lau bisa tiak turu mak bantala tala si kampanton nala male si tayanton nala kede tangta tiro rika lako tangta pari tama tanta me
Tindo boleh bang surak mama molo pibulawan dao sari dan diro. Dan tahu-tahu nangka kita ia metinti susinna ia rakang garaganna tahu-tahu tungkasanganna dan toalang mak dandan pani tongen lumbi kamamaranna tallulinna kapentindo anna banne malapu nanai tonde mak dika mak kurungan taula tiang pak seleng tandung sea-sea karampuami katong panami di timang mulalo di rande palak mak awok tangke soan sempak bating tamo tondo. Ang doktoran mari. Ano cantik? Makan. Oke, silakan. Oke, lakukan deh, Miki. Oke, Pak Buli. Weh. Marah sama Pak Buli. Iya. Pak Buli, pelopor ka tuh. Pak Buli Bayo. Oke. Mana ya? Oke, iyo, mantap Mbak. Ya, ada semangat. Oke. Woi, dan dia pernah pun deh. Wah, mami deh. Dan dia kacau sembunyi. Oh, kacau ngapa tuh nanti? Tanah. Kacau tanah. Di Amerika. Ikan korap tuh yang siarap baik. Oke, keluarga, udah ikan deh. Jangan lupa ada kantong plastikum telo ya. Woi, makan. Woi, Milo di Columbus tuh. Orang Amerika. Ente
rekam. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Masuk TV hari ini. Terima kasih Om Pit. Masuk itu yang sering nonton Sangala TV. Sangala TV. Sudah sampai dan rekam. Halo teman. Rekam Sudu. Morowali Utara. Morut. Oke, Morowali Utara. Hey. Adakah tus-tus dari Morowali? Kita cari tus-tus dulu deh. Ya, dari kota Tindis-Tindis. Kota Tindis-Tindis. Ya, kota Tindis-Tindis. Ah. Oke, tata meeting ya, mantap. Akan tetap meeting. Tata meeting. Lama sekali. Tidak kami ya. Tanta meeting makan soko, jangan lupa. Oke, gila. Oke. Nah, ini belum pernah kita naik ini. Kita naik dulu di sini. Halo. Halo guys. Halo guys. Sudah makan kah? Sudah makan. Oke, mantap sekali. Guys. Oke, Mantap ya. mantap sekali guys. Halo. Oke, baik. Halo. Halo. Oke, Sudah lama.